Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Imiryango mpuzamahanga ifasha abari mu kaga yatanze impuruza ko hari ikibazo gikomeye kubona imiti n'inkingo by'indwara y'ubushita bw'inkende izwi nka Mpox muri Afrika. Umuhango wo gushyingura umusore w'umunyapalestina w'imyaka 22 wishwe arashwe n'abanya-Israel igihugu cyabo cyatuje mu ntara z'abanya-Palestine wabereye mu murenge we mu ntara ya Cisjordania. Mu Burundi umunyamakuru Florian Irangabiye wari umaze imyaka hafi 2 afunzwe ku cyaha cyo guhunyanga ubusugire bw'u Burundi ubu ari degembya ni nyuma yo guhabwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Twafitiye n'ikiganiro baza muganga muri uyu mwese ikaze muri aya makuru yo kuri wa gatanu turi ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 8. Aya makuru ku buryo burambuye ni mukanya Prudence Njumva maze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ku isi OMS riravuga ko rifite ubwoba ko amasomo yakuwe mu cyorezo cya COVID-19 atazakurikizwa mu cyorezo gishya cy'ubushita bw'inkende cyangwa monkeypox hanze ya Afurika. OMS inafite impungenge ko ibihugu bikungahaye bizahunika inkingo zabyo. Mu gihe OMS yavuze ko nta mpamvu yo gukuka umutima, iranavuga ko isi iri mu kaga ko gusubiramo amakosa yakozwe mu bihe byashize. Yavuze ko ibihugu bikize byagombye gusaranganya ubushobozi bwabyo mu gusakaza ikorwa ry'inkingo. Sweden yamaze kubona ubwandu bwa mbere bw'ubwoko bushya hanze y'umugabane wa Afurika ejo hashize kuwa 4. Pakistan nayo yamaze kugira ubwandu 3 mu gihugu, ariko ntibisobanutse niba iyi virusi nshya ariyo ikomeye cyangwa se idafite ubukana buremereye kurushiri gukwira ku isi. Imiryango ishamikiye kuri Loni yasabye ko buryo bwihutirwa ko haba agahenge mu mirwano ibera i Gaza kugira ngo hakorwe ikingirwa ry'imbasa ku bana barenga 640. OMS na UNICEF yavuze ko iritegurwa ry'ikingira riteganyijwe hafi y'umumpera z'ukwezi kwa 8. Virusi y'imbasa yatahuwe mu kwezi gushize kwa 7 mu duce tubiri i Gaza. Ubu busabe bwa Loni bukozwe mu gihe ibiganiro by'amahoro biteganyijwe gusubukurwa ku munsi wa 2 muri Qatar bigamije kugera ku gihe cy'agahenge no gufungura abafashwe bugwate muri Gaza. Nyirizina ingabo za Israel zongeye gutanga amabwiriza ku banya-Palestine yo kuva mu turere tubiri. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'Ubwongereza n'Ubufaransa bamaganye igitero cy'abanya-Israel b'abahezanguni mu murenge bigaruriye mu ntara ya West Bank aho umunya-Palestine umwe yishwe. Mu rugendo yagiriye i Yerusalemu, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza David Lammy yasobanuye ibyo bintu nk'amahano akomeye. Umwe mu banya-Palestine arasobanura uko byagenze. Saa 12 z'umugoroba abakoroni bagera ku 100 barateye, batwitse imodoka, banangiza amazu amwe yarahiye burundu, bangije ibigega by'amazi. Igisirikare cyaje nyuma y'amasaha 2, narabihamagariye babwira nti murihe. Amasaha 2 yose badutera nta muntu udutabara. Abasirikare bati noneho ubu turahari. Abazimya inkongi nabo ntibahageze. Ubu se navuga iki? Yari nk'intambara twashojweho. Bari abakoroni basaga 100. Bigitangira hari abantu bake bagerageje kubahagarika, biza kurangira umujyi wose uhagurukiye kubakumira. Hanyuma igisirikare kiraza kirabirukana. Josep Borrell, umukuru mu rwego rwa diplomasi mu muryango w'ibihugu by'Uburayi EU, yavuze ko azasaba ibihano ku bantu bari muri guverinoma ya Israel batuma ibi bitero biba. Abategetsi ba Israel nabo ubwabo bamaganye icyo gitero. Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu yavuze ko yabonye iki gitero mu buryo buremereye. Ukraine iravuga ko intego y'igitero Shuma yagabye mu karere ka Kursk k'Uburusiya ari uguhatira Uburusiya kujya ku meza y'ibiganiro.
umujyanama wa perezida wa Ukraine yavuze ko intsinzwi y'Uburusiya mu buryo bw'imyiteguro ariyo yonyine yakwemeza Kremlin gutangira ibiganiro nyabyo by'amahoro aboneye. Kyiv yanakomeje kotsa igitutu Moscow igaba ibitero bya misile ku kiraro gihuza akarere yigaruriye ka Crimea n'Uburusiya. Moscow yavuze ko ingabo zayo zafashe undi murenge mu karere ka Donetsk, ibintu bituma bari hafi yo gusingira umujyi w'ingenzi wa Pokrovsk. Mbere gato umujyanama wa perezida Putin yashinje ibihugu byo mu muryango wa OTAN gufasha mu gutegura igitero cya Ukraine muri Kursk, ariko nta bimenyetso yabitangiye. Aya ni amakuru ya BBC. Minisitiri w'intebe mushya wa Thailand Paetongtarn Shinawatra utarigeze aba muri guverinoma na rimwe aravuga ko ubutegetsi bwe buzagira abantu bafite inararibonye mu gihugu. Nyuma gato y'uko inteko ishinga amategeko imwemeza, yavuze ko yizera guteza imbere Thailand mu nyungu z'abatayi bose. Ise Thaksin Shinawatra nabo bigeze kuba minisitiri w'intebe yakeje umukobwa we. Navuganye n'umuryango wanje kandi navuganye n'abantu benshi mu mugambwe wanje, mbona ko hageze ko hagira icyo nkoreye igihugu n'umugambwe nyine. Nizeye ko nzokora uko nshoboye kose ngo igihugu gitere kije imbere. Urumva nyine ko uyu munsi numva natewe iteka. Uyu mugore w'imyaka 37 y'amavuko gusa abaye minisitiri w'intebe muto mu mateka ya Thailand ndetse n'uwa gatatu mu muryango we ugiye muri uyu mwanya nyuma y'uko se na nyina wabo nabo bawugiyemo. Shinawatra afite akazi katoroshye ko kuzahura ubukungu bwadindiye no kugarura umubano n'igisirikare kigenzura ububasha bw'amaguverinoma atorwa muri Thailand. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko ingabo za Sudani zikeneye kujya mu biganiro by'agahenge bibera i Geneva mu Busuwisi. Intumwa idasanzwe Tom Perriello yavuze ko abarwanyi b'umutwe wa Rapid Support Forces bari biteguye kandi bari mu biganiro bitegura ko bitangira. Umugaba w'ingabo za Sudani General Abdel Fattah al-Burhan yanagaragaje ubushake bwo kubyitabira niba ariko ibiyobowe n'abahuza baturutse Jeddah. Byahagaze mu mwaka ushize ibyahuzwaga n'abaturutse i Jeddah. Yanze uruhare rw'indorerezi zo muri leta za Emira z'Abarabu abushinja gufasha RSF. Ibisobanutse niba kabone n'ubwo igitutu cya Amerika gikomeje, igisirikare kizohereza intumwa mu biganiro. Jacques, urakoze Prudence Ngiyumva. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Umuhango wo gushyingura umusore w'umunyapalestina w'imyaka 22 wishwe arashwe mu gitero cyagabwe n'abanya-Israheli batujwe mu ntara z'abanyapalestine wabereye mu murenge we mu majyaruguru y'intara ya Cisjordania. Israheli yigaruriye ibiro by'umukuru w'igihugu wa Amerika byamaganye icyo byita urugomo rudashobora kwihanganirwa rukorwa n'abo Israheli yatuje mu ntara z'abanyapalestina. Muri Qatar abahuza n'intumwa za Israheli bageze ku munsi wa kabiri w'ibiganiro ku masezerano yo guhagarika imirwano mu ntara ya Gaza. Ni inkuru ya Yolande Nel mugezwaho na Siriake Muhawe nayo. Kuva intambara yo muri Gaza itanguye hagiye haba ibitero by'abakoloni b'abanyesirayeli ku banyepalestine muri Cisjordania. Ariko ubwicanyi bwabaye mu kigwati ca Jit mu ijoro riheze bwiyamirijwe byihuse mu buryo budasanzwe n'abategetsi ba Israel, harimo umushikangandi wa mbere Benjamin Netanyahu, leta yiwirimwo intagondwa mu bibanza bikomakomeye. Inzego zijeje umutekano za Israel zivuga ko ziriko ziragira amatohoza ku byashitse. Muri ico gihe nyene abategetsi ba Amerika, aba Qatar na Misri barabandanya ibiganiro n'intumwa za Israel i Doha bagerageza kurondera inyishu ku byo batumvikana ko na Hamas kukungene hoba ihagarikwa ry'intambara n'amasezerano yo kurekura abagizwe ingwati muri Gaza. Hitezwe ko amasezerano ashobora gutuma hataba intambara y'akarere. Inkuru ya Yolande Nel. Dukomereze ku makuru yerekeranye n'ubuzima. Imiryango mpuzamahanga ifasha abari mu kaga yatanze impuruza ko hari ikibazo gikomeye cyo kubona imiti n'inkingo by'indwara y'ubushita bw'inkende izwi ku izina rya Mpox muri Afurika. Yatakambiye ibihugu bikize bifite imiti n'inkingo kuyisaranganya. Iyi mpuruza ishe kurikira icyemezo cy'ishami rya ONU rishinzwe ubuzima OMS cyo gutangaza ko iyi ndwara ya Mpox igomba gufatwa nk'ikibazo cy'ubuzima cyihutirwa cyane ku rwego rw'isi. Umubare munini wamaze kuyandura wabonetse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ejo kuwa kane muri Swede habonetse umuntu wa mbere wayanduye. Ni inkuru ya Imogen Fox mugezwaho na Jean Claude Mwambutsa.
hari inkingo zibarirwa mu 500 za mpox ziri mu bubiko hirya no hino ku isi, ariko nkeya cyane. Niba hari n'izihari ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hamaze kuboneka abanduye bagera ku 27,000 ndetse n'1,100 bapfuye kuva iki cyorezo cyadutse umwaka ushize. Umuntu umwe wanduye wabonetse mu gihugu cya Suwede yavugishije abatari bake. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rikaba rifite impungenge ko ibi biza gutuma ibihugu bikize bigundira inkingo zabyo mu gihe zari kugira akamaro kenshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na bimwe mu bihugu bituranye, aho ubwandu bwa mpox bukomeje gukwirakwira. Umurwayi wabonetse muri Suwede yanduriye hanze yayo, akaba yarahise atahurwa ndetse agashyirwa mu kato. Ishami rya Loni ryita ku buzima rivuga ko ibi bigaragaza ko ibihugu byakuye isomo kuri COVID-19 ry'uko kugenzura no gupima indwara ari ingenzi, ariko nanone iri shami rikaba rifite izindi mpungenge z'uko irindi somo ry'uko umunyantege nke akwiye gukingirwa mbere mu gihe bikomeye rishobora kwibagirana muri ibi bihe bya mpox. Inkuru ya Imogen Fox, BBC gahuza miryango. Muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Tugiye ku makuru yerekeranye n'akarere k'ibyaga bigari mu Burundi. Umunyamakuru Florian Irangabiye yaramaze imyaka hafi 2 afunzwe ku cyaha cyo kuvogera igihugu aridegembya nyuma yo guhabwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Yari yarahagarizwa avuye mu gihugu cy'u Rwanda mu kwezi k'umunani muri 2022. Imiryango y'abamenyesha makuru n'iharanira uburenganzira bwa zina muntu yari yaragumye isemerera ivuga ko uwo mumenyesha makuru yazize umwuga akora. Florian Irangabiye yarasanzwe akorera igicaniro iradio y'Abarundi babahanze icisha kuri internet ibiganiro by'ibyumviro n'umwihwezo ku buzima bw'igihugu. Mu kanya kashize mugenzi wanjye Robert Patrick Misigaro yavuganye na Florian Irangabiye akimara kurekurwa. Navyakiranye umunezero mwinshi cyane, navyakiranye amarira y'umunezero. N'ubu niho nkirekugwa nukuri kubwiwanje n'icubahiro cinshi. Ndashimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, yanyiyumviriye akampa ico kigongwe nk'umuvyeyi w'abarundi bose. Nukuri bivuye ku mutima ndamushimiye, ndamwipfuriza itekane, ndamwipfuriza iterambere mu gihugu cacu, ndamwipfuriza byose Imana yoshobora kumuha kugira ngo iki gihugu kibandanye gishobora gutera imbere. Igikurikira ndafise umunezero mwinshi utuma noshimira abantu bose bagize ico baterera mu gusemerera, mu kuguma bakora ibyo bashoboye kugira uyu munsi ndawubone. Ngiye gusanga abana banje, ngiye gusanga umuryango wanje. Nukuri amajambo ni makene sinoronka uko ndabisobanura. Mfise umunezero udasanzwe. Umuntu yovuga ati ubu Florian ko arekuwe agiye gukora iki? Mbe ntiyacitse intege, azobandanya itangazamakuru? Ego, ico kibazo ni kibazo kidasanzwe. Nzobandanya umwuga w'umenyesha makuru, ariko kumbure nkawukora ukundi gutandukanye nkuko nahora ndawukora, kubera ko aho mvuye nahabonye. Sinibaza ko hariho no hipfuriza umwansi wiwe. Ndafise uko numva nzobandanya ndawukora, ariko kandi ndafise amashure nize, ndashobora no gukora n'ibindi byinshi bishobora kunteza imbere. No kuvuga ko kuri ico kibazo novuga nti kubera ko ari ibintu nkunda, kandi mu kumenyesha amakuru ndabikora n'umutima ukunda igihugu, ntigeze ngira umugambi wo kugambanira igihugu, numva ata kibazo. Benshi baribaza ati mbe umunsi Florian afatwa vyagenze gute? Yari yibereye aho, azabona abantu baramufashe, vyagenze gute? Umunsi mfatwa Florian naringiye mu rubanza rw'umuryango. Murabizi mu muco w'ikirundi umuntu yabuze canke yavyaye ko bigenda kose abantu baragenda bagashigikira umuryango. Twari tugiye mu rubanza, tugiye hanze y'igisagara ca Bujumbura, twari turiko turaduga, ariko tukiva aha twita kuri 28 Novembre hama haraza imodoka nk'uko mubizi yo mu rwego rw'iperereza iraduhagarika, ivuga ko inkeneye ko amakuru ata kibazo kandi baca bangarukana. Naho rero byatanguriye gushika uyu munsi. Kenshi abantu iyo umuntu afashwe n'urwego rw'iperereza arabagira ati arakubagurwa cyakamerwa nawe, nta bintu nk'ivyo zakubayeho? Oya, novuga ko nakubaguwe mu buryo bwo mu mutwe. Hari igihe umuntu akubwira ibintu bishobora kukubabaza canke kagukomeretsa ku mutima, ariko ndashima Imana cyane kubona ntaco nabaye, sinakubiswe, sinakomeretse. Ego nuko byagenze. Narabazwa nk'abandi bose, ngira nka kurya abo barizwa muri polisi. Cambabaza nuko hari igihe nabazwa mu masaha atandukanye n'ay'abandi,
mw'ijoro hagati ugasanga mu mutwe ndiyumvire ni mbega ndagaruka ndi muzima, mbega bagiye kunyica, n'ivyo novuga. Floriane Irangabiye. Tukomereze ku makuru yerekeranye n'ubuzima bw'abantu. N'abana nk'abandi nubwo bavukanye ubumuga bw'uruhu bashobora kwiga bagatsinda iyo bahawe amahirwe kandi barimo n'abifitiye icyizere cyo kuminuza. Ibi ni ibyemezwa n'ababyeyi bo mu Rwanda bibarutse abana bafite ubumuga bw'uruhu bituma ibara ryarwo ryera ribatandukanya n'abandi. Mu karere ka Musanze umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambutsa yasuye umuryango wa Nduhungirehe wavutsemo abana 5 bafite ubumuga bw'uruhu, ngo ntibyaboroheye kurera aba bana mu baturanyi badasobanura neza iby'ubwo bumuga. Gusa buhoro buhoro ngo abaturanyi baragenda babakira uko basobanukirwa uko ubwo buzima ko ubwo bumuga bubaho mu buzima busanzwe. Ni inkuru tubasubiyemo. Kuko hari n'igihe navaga wenda n'urugero najya nko kuvoma naza bambwiye nk'amagambo mabi nkaza nacitse intege nkumva sinzasubira wenda no kuvoma, ariko nyine kuberaga. Ndi mu murenge wa Nkotsi w'akarere ka Musanze. Uwo mwana w'umukobwa ni Akimanizanye Sandrine w'imyaka 18 wavukanye ubumuga bw'uruhu. Nk'ikibazo tugira mu ishuri nk'ubu ntabwo dushobora kureba kure cyane, nshobora kujya imbere ku kibaho imbere cyane hakaba batabyakiriye neza, akavuga ati nikiva imbere kiri kudukingiriza. Hari abakumva hari n'abatakumva, ko nyine babandi batakumva baravuga ati nikigeraho kiri kudukingiriza. Ageze mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, ni uwa kabiri mu muryango w'abana 9 barimo 5 bavukanye ubumuga bw'uruhu. Mu babyeyi be nta n'umwe ufite ubumuga, cyakora nibo bababajwe cyane n'ivangura ryakorewe uyu mukobwa. Mukuru we ubu wujuje imyaka 24 ndetse n'abandi bana 3 bakiri bato. Duhungirehe Feliciani niwe se w'aba bana. Ku muryango byabaye ikibazo, ati ntabwo ari we wamubyaye mwirukane. Nuko bwo rero bitewe nuko nje twari dukundanye tuba gicibwa, ariko twege turakomeza dushingira hamwe tugumana ibyo bibazo bavuga dufite, nkahangana n'ibyo bibazo nyine tukihanganirana tugafatanya ubuzima. Mu bihe nk'ibi ababyeyi b'abagore nibo bakunze kwibasirwa n'imiryango baregwa ko ari bo banyirabayazana. Gusa kuri Akingeneye ngo yishimira cyane ko umugabo we yamubaye hafi. Yaraduhahiye aratugaburira, kandi noneho babana ntababone nk'uko abandi bari kubita ngo ni inyamaswa. Ni ibintu bavuga ko ntari umubyeyi nk'abandi, naheka bakavuga bati suri yahetse iki, n'abandi konsa nicaye ugasanga uhanyuze wese arashungiye ngo turure ya mwana. Rwose namushimira, yarakoze. Tugarutse kuri Sandrine, avuga ko afite inyota yo kwiga ndetse ngo yumva ubumuga bwe butazamubuza kuba umuntu ukomeye. Ngenda mutse mbonye ubushobozi pe nakiga na kaminuza zose nkazirangiza. Nenge niga mege numva wenda nazaba nka manager. Ikibazo cy'ubukene bw'umuryango ariko ngo gishobora kuzamubera inzitizi nk'uko bivugwa na se. Mukuru we w'imyaka 24 ubu yiga muri kaminuza, ariko nawe yabishoboye kubera inkunga y'abagira neza. Mbona kugira ngo abigereho bitoroshe cyane ko imbogamizi ntabwo waje kwishura utararyishura, ntabwo wagera muri university utabona na gari ha sogonderi. Na sogonderi no kugenda ndapfundikanya, yahabishobora yahagera nk'uko yabikubwiye mu ndotozi, ariko imbogamizi n'ubushobozi. Nubwo uvuga ko umwana ufite ubumuga bw'uruhu ntawe atandukaniye n'abandi, umuryango wa Nduhungirehe uvuga ko bitoroshye kurera abana bafite ubumuga, cyane iyo bakiri bato nk'ababo. Ngo bisaba kutabava iruhande kuko izuba ryinshi ribakubise igihe gito rishobora gutuma barwara byabajyana no mu bitaro. Ngo bakenera isuku nyinshi ndetse no kubwirwa amagambo y'urukundo, kuko abatitaweho bashobora gukurizamo kwiheba ndetse no kwishyira mu kato kiyongera kuko bahabwa n'abandi. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango mu karere ka Musanze. BBC Gahuzamiryango tugeze ku isaha ya 12:49 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Uno umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mwireho neza bakunzi ba BBC. Ay'imikino uyu munsi ndayahera mu Rwanda. Shampiyona y'umupira w'amaguru
yatangiye ku munsi w'ejo ikipe ya Gasogi itsinda Mukura ihuye 1-0. Gorilla yatsinze Vision yinjiye mu cyiciro cya mbere uyu mwaka igitego 1-0, naho Bugesera inganye n'Amagaju 0-0. Ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo nibwo izamanuka mu kibuga ihura na Marine Inyamirambo. Hagati aho ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryanze icyifuzo cyo kongera umubare w'abakinnyi b'abanyamahanga, ritegeka ko abakinnyi b'abanyamahanga bemerewe gukina ari 6. Ni mu gihe amakipe nka APR FC, Police FC na Rayon Sport yari yaguze abanyamahanga benshi yizeye ko umubare w'abazemererwa gukina uzazamurwa. APR FC na Police zihagarariye u Rwanda mu bikombe bya Afurika zirakina mu mpera z'iki cyumweru. APR FC iri Dar es Salaam muri Tanzania aho igomba guhura na Azam kuri iki cyumweru mu ijonjora ry'imikino y'igikombe cyayabaye aya mbere wayo, naho ikipe ya Police FC iri mu gihugu cya Algeria gukina umukino ubanza w'ijonjora ry'igikombe cya CAF Confederation izahura na Constantine ejo kuwa gatandatu. Mu Bwongereza English Premier League yagarutse, abakunzi ba ruhago banyotewe no kumenya uko amakipe yabo yiteguye kwesurana mu mpera z'iki cyumweru, ahateganyijwe imikino ihera kuri uyu wa gatanu kuzageza kuwa mbere. Ibindi reka tubibwirwe na Prudence Ngiyumva. Isiganwa ry'amezi 10 yo guhatanira ikamba rya shampiyona ifatwa nk'ikakaye ku isi mu mupira w'amaguru Premier League irafungurwa na Manchester United yakira Fulham muri iri joro kuri stade ya Old Trafford. Amashitani atukura Red Devils irabimbura imikino iri mu bibazo bisa n'ibyo yatangiranye umwaka ushize, imvune za bamwe mu bakinnyi b'ingenzi. Myugariro mushya Leny Yoro azamara amezi 3 atagera mu kibuga nyuma y'imvune yagiriye mu mukino wa gicuti mu myiteguro y'iyi shampiyona. Yiyongera kuri Rasmus Hojlund na Luke Shaw nabo batari bugaragare. Ni mu gihe byitezwe ko Fulham iza kuba ifite abakinnyi bayo bose buzuye. Nubwo bimeze gutya ariko mu mikino 34 Manchester United imaze gukina na Fulham mu mateka yazo yatsinzwe 4 gusa. Cyakora intsinzwe iheruka ishobora kuba ikiri urwibutso rwa benshi mu bafana kuko yabaye mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka gusa, igihe ikipe yo mu burengerazuba bwa London yatahanaga amanota 3 imaze gutsinda 2-1. Ejo kuwa gatandatu Ipswich yazamutse mu cyiciro cya mbere izakira Liverpool saa 7:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi, mbere yuko Arsenal ikina na Wolverhampton Wanderers Emirates. Arsenal imaze imyaka 2 ikurikiranye ikoze imitwe y'intoki ku gikombe cya shampiyona imaze imyaka 20 itaratwara, ariko buri gihe ikagarukira ku mwamba gusa. Muri shampiyona ishize yagipepuwe na Manchester City ku munsi wa nyuma wa shampiyona iyirusha amanota 2 yonyine. Kuri uwo munsi nyine w'ejo Everton izabikina na Brighton, mu gihe Newcastle izaba yasuwe na Southampton mbere y'uko imikino yo kuwa gatandatu isozwa na West Ham izahatana na Aston Villa. Ku cyumweru Manchester City ifite iki gikombe izasura Chelsea mu mukino wa mbere ushobora gutanga igipimo cyo kumenya aho aya makipe yombi ahagaze muri uyu mwaka mushya w'imikino. Ariko ikibazo cy'ingenzi ku minwa y'abategerezanyije amatsiko iyi shampiyona nshya, ese koko byashoboka ko abakinnyi b'umutoza Pep Guardiola begukana Premier League inshuro 5 zikurikiranya? Kugeza ubu benshi mu baraguza umutwe bemeza ko nta kimenyetso gikomeye cyerekana rutangira yabibuza kuba. Ibintu bitarabaho mu mateka ya shampiyona y'umupira w'amaguru mu Bwongereza. Uyu mwaka w'imikino mushya kandi uzagaragaramo abatoza bashya nk'uwa Chelsea Enzo Maresca, Arne Slot wa Liverpool, Russell Martin wa Southampton, Kieran McKenna wa Ipswich ndetse na Fabian Hosler wa Brighton. Urakoze cyane Prudent. Ku mugabane w'Uburayi kandi ejo mu mikino ya Europa League amajonjora ageze mu cyiciro cya gatatu, umukino waraye utangaje abantu no wahuje ikipe ya Ajax yo mu Holandi na Panathinaikos yo mu Bugereki. Ikipe ya Ajax yasezereye Panathinaikos kuri za penalty, ariko hatewe penalty 34 zose. Ajax itsinda penalty 16 kuri 12, mu gihe umunyezamu wayo Remco Pasveer w'imyaka 40 yakijije penalty 5 atsindiye imwe. Buri kipe yateye penalty 17. Umukino wari warangiye Ajax itsinzwe 1-0, ariko mu mukino ubanza nayo yari yatsinze 1-0. Ni naha nsoreje ay'imikino y'uyu munsi y'Igendi Yves Bucyana. Imikino yo mu mihingo yose. Urakoze Yves Bucyana ndetse na Prudence Ngiyumva mwatugezagaho amakuru y'imikino. Mu kiganiro cy'imvo n'imvano cyeje kuwa gatandatu tuzagaruka ku kibazo cy'imfungwa z'insengero zitujuje ibisabwa n'amategeko mu Rwanda, aho izirenga 5,000 zimaze gufungwa guhera mu mpera z'ukwezi gushize kwa karindwi. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro baza muganga mwateguriwe kandi mugezwaho na Yvette Kabatesi.
mwireho neza. Uyu munsi turabagezaho igice cya kabiri kuri gahunda yo gutanga amaraso yifashishwa kwa muganga ku barwayi bayakeneye. Izi nshingano rero ubusanzwe zifitwe n'ishami ryihariye rikorera mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima. Dr Thomas Muyombo urikuriye aratumara amatsiko ku mateka n'imikorere y'iri shami. Porogaramu yo gutanga amaraso ahabwa abarwayi kwa muganga mu Rwanda yatangiye mu mwaka w'1976, itangira isa nk'ifatanyije n'ibitaro nyirango bya kaminuza bya Kigali, ikorera hano i Kigali ariko aho ibarizwa ari i Kigali. Igihe rero kigeze ko ubuvuzi bwagiye bwaguka gake gake, igenda igaba amashami. Ubu rero aho tuvugira mu Rwanda dufite amashami 5 ari hirya no hino mu gihugu. Ishami rya mbere riri aho n'ubundi ikigo cy'igihugu cyo gutanga amaraso cyatangiriye ariho i Kigali. Andi mashami 4 akaba rimwe muri buri ntara y'igihugu cyacu. Ubundi ku isi hose habaho uburyo butandukanye bwo gutanga amaraso. Hari uburyo by'umwihariko bubiri, ariko habaho n'ubundi. Hari uburyo bwo gutanga igice kimwe mu bigize amaraso, cyangwa gutanga ibice byose bikubiye hamwe bigize amaraso, nyine ariyo yayanga tubona. Ubwo buryo rero bwa mbere nakubwiye mu Rwanda ni uburyo tudakunze gukoresha cyane, bwitwa apheresis donation, aho hakoreshwa imashini ifata amaraso yose ikayayungurura, noneho igasigarana igice kimwe mu bigize amaraso umuntu yifuza gusigarana, noneho ibindi bice bisigaye iyo mashini ikabisubiza mu mubiri w'utanga amaraso. Ubwo buryo bukunze gukoreshwa rero mu gufata udufashi, by'umwihariko kuko nitwo dukunze kugorana kuboneka kuko tumara igihe gitoya bitewe n'uburyo tubikwamo. Ikindi gice gishobora gufatwa na none muri ubwo buryo ni igice cy'umushongi, aribyo bita plasmapheresis, aho ushobora gufata nyine umushongi nawe ukawubika ukwawo, ushobora kubika igihe kinini, ndetse ushobora no gufata n'insoro zitukura ukoresheje ubwo buryo. Hanyuma uburyo bwa kabiri bukaba ari uburyo tumenyereye, aho umuntu aza agatanga amaraso yose, ibice byose by'amaraso, ariko atanga nyine agashashi gatoya kajyanye n'ibyo twakwita inite imwe y'amaraso. Noneho iyo shashi tukayifata tukayizana tukayicamo bya bice bitandukanye kugira ngo umuganga ukeneye kuvura akoreshe kimwe muri ibyo bice bitewe n'uburwayi arimo kuvura. Hanyuma rero umuntu mu Rwanda dufite abantu batanga amaraso hirya no hino mu gihugu. Mu mwaka ushize twarengeje 50,000, kuvuga ngo twari dufite 57,000 mu gihugu hose mu mwaka wa 2023. Umuntu ashobora kwibaza rero, abo bantu batanga amaraso barahagije ku maraso akenerwa mu gihugu muri rusange? Yego, baba bahagije. Icyo tugenderaho tureba ko twageze ku ntego ni icyo bita hospital satisfaction. Ni igipimo umuntu areba agereranyije amaraso yasabwe n'amaraso twabashije kubonera ibitaro. Ubwo rero icyo gipimo twakigezeho ku kigero cya 99.4%. Urumva ko amaraso arahagije, ariko abaturage umubare wabo ugenda wiyongera uko babyara. Kuvuga ngo uko biyongera ni nako no gukenerwa kw'amaraso, umubare w'ayakenerwaga nayo agenda yiyongera. So rero natwe buri mwaka twateganyije ko twongera hagati ya 5 n'10% by'amaraso tuba tugomba gushaka, kugira ngo abantu bayakenera kwa muganga uko biyongera batazayabura. Ese abantu mu gihugu nakwita ngo ni abanyarwanda muri rusange barumva nyine izo ngamba yo mubakangurira kugira ngo batange amaraso? Barabyumva neza? Ntacyo dushinja abanyarwanda nk'ikintu cyo kuba utanga amaraso ayatanga nta kiguzi ateganya kwakira. Ni ikintu OMS isaba ibihugu byinshi gukora. Usanga hari ibihugu bimwe na bimwe byateye imbere bigura amaraso. Icyo kintu mu Rwanda nta gihari. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda umuntu ari we wese utanze amaraso ayatanga kubera umutima ushaka gufasha. Dr Thomas Muyombo ukuriye gahunda y'igihugu yo gutanga amaraso mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima. Ni naha rero dusoreje. Muramuke neza. Rakoze Yvette Kabatesi na muganga mwaganiraga. Mwebwe rero mushoje ikiganiro cyacu kuri wa gatanu cyari kihagarariwe na Mark Niyonkuru, ku buhanga bw'ibyuma hari Derek. Amakuru yacu arakomeje ni kuri bbc-gahuza.com. Muramukeho.